Reven chanchin moi thi dan chui chung chang Reven chanchin moi kha athi lim chon le anu rei fe chung khan mi teril rulo tu berle zoram khovel ti tam tu berania Police Special Investigation lam chuan abol tang reng khan mani intilum tin an chui lui hlat mai sia mi pui mak ti atlinga mani intilum an ti na chan fin fiana mumal tak mi pui shil tur an nei lo khan mi pui ril ruwa zona tam tak asiama website shanga comment han cherila liam atwar dan le anom pui nu le anu pui fanaute trong kam te le thil om dana tang mani ngei dan le chui do na tanga ngei dan tlang puya chuan mi kutura thingei ani ti an ngai sia Kaushan point mani in that ani an rin lo awangin kaushan danin moi nai taka vui ania achui tu kan visa thiam te hi kong an bo nge mi pui le kaushan hi police ain nu chui an lo thiam zo nge nia kan bo tlang vek zo kem ni police te tan a har sat na an soi chu an thlen ma nu chui theina tur man ruwa le nu ma remsha taka silfai vek mai ani kha ania an thlai deu ani alim chona mi pui au la chu CBI ko kha ania hei kum khat nuwa CBI chu ko anita anni po hi an thlai deu tho angem no pang in lar na te po alo choka ma se mi puin engwala an ngai ran lem lawa tuna phei chuan thoma dai duk to a mi pui te po hian an theinghil zo ta amani ti mai turani CBI tan chui dan po ngei ven peiwak kan omwak to lo ni berina langa CBI nu chuina hi Police Special Investigation ho ke shoina hnoya tanga nei thoem ni anom pui nu le anu pui fanau le midang dang interview an nei te thu soi hi ama an soi ne alai nang rengem CBI ho hian zalen takin an ma ni thuin thil an tiam le an interview tur ta hi police ho hian an lo va thok lok ma sa foem nimin khan CBI ho chu Mizoram atangin an hole ta a an thil mu chua an ron puan hun hi lo clear thak mai la mi kutura thi emo mani intilum ani e ti angvel chaw nilawin mi puitan puwa hriat fia thei turin an proof na an nei thei tura be saila he pastor thi dan hi hriat chu ani ma chuan zora mi puiter ril ruwa hian ada in karing lo tin he thujek tu hian a soi ani